icyenda rimwe rimwe tugufasha iki filime bayise The Call agakoru bimeze bite icyenda rimwe rimwe tugufasha iki nkeneye ubutabazi nona icyenda rimwe rimwe tugufasha iki dore call center ya polisi cyangwa se call center y'ubutabazi abitaba bari benshi hari amaraso menshi hano umva komeza ukanda aho amaraso ari kuva kugira ngo adasohoke ari menshi urasha umugore wawe yega aryamye hasi none tugusange hehe umugore wanjye ndabona ari gupfa mama wari hehe papa ari hasi ufite imyaka ingahe izo ni call center dutangire filime batwereka aho abantu bose bafite ibibazo baba bari guhamagara icyenda rimwe rimwe tugufasha iki ndakekana ngo ibinini byinshi by'ibiyobyabwenge n'umugore wanjye nuko dushobora kuba tugiye gupfira muri inzu mu dutabare ubwo polisi itohereza ambulance n'ubundi butabazi bw'ibanze umwana ari guhumeka sawa nabafasha iki nimba ushaka ngufasha genda gace gace okay guma kuri telefone ngiye koreza polisi gufasha nizo telefone bari kwakira buri kanya kuri polisi iyo ni code 3 urebe dore call center iyo muhamagaye muri gutabaza polisi dora bitaba nabo icyenda rimwe rimwe tugufasha iki umva hari umuntu uri kumena urugi rw'inzu y'umuturanyi wanjye 18 Pakistan utuye yego niho uwo muturanyi wanjye atuye gari na Hemrock no batuye inzu yabisa gute isubururu mfite imbunda njye kumurasa muranyemereye nka polisi umva umuturanyi ariko umuturanyi aramagaye ngumva ngo hari umuntu uri kwiba inzu y'urugo y'umuturanyi wanjye ngo ko mfite imbunda mu rugo njye kumurasa mano batuya wibikora koko ye tugiye koreza abapolisi bari babyikorera mama wanjye bamuteye icyuma ninde bamuteye icyuma ni wonkere mva message bari kwakira wica ko leta yohereza message ku bapolisi kabwira ati mutabari hano na hano nimba ari Kimironko hari umuntu duhamagaye atubwira ko mama we bamuteye icyuma adresse akazi abapolisi bari mu muhanda bari kuri patrouille bakahita bajyayo bivuze ngo uwitaba n'utabara biratandukanye iyo muhamagaye rimwe rimwe kabiri uwitaba adresse by'umubyeyi itabyohereza abapolisi bari ku muhanda bari kuri patrouille bahita binyabyo hantu birukanga cyane batabara shyira imbunda yawe hasi ndamurasha ariko sinabishakaga gushiza imbunda hasi nyine Chris nyeneye ko baramukupa telefone irakupka uyu bamwita Harry Berry ni cyamamare kazi asubira mu kazi 911 cyenda rimwe rimwe bite sikegariwe we mamage Hi Terrence bite Terrence how you doing umeze ute Not good, sugar. ntago meze neza sugar ndi muri gereza Nobody tell me shit. kana muntu uri kumbwira impamvu ndi muri gereza drinking again wongeye urasinda Yeah. ndakeka menya hari umusinzi ujya usinda yahamagara akabyuka yisanga muri polisi for another call okay because you know okay bazarira abasekirite cyangwa abashinzwe umutekano bakurinze Alright. indizi gushiramo barakurekura n'umugingo usinda gahamagara okay darling nta muntu ubura abasinzi bamuhamagara we uzi ko bajya bahamagara na polisi mbibonye nanjye bajya bampamagara Calling that sugar, huh? ariko nta uranyoberezaho amafaranga lose that little tooth yet Nope. Lou wants to pull it, but I won't let him. rero ari gushaka twongera gura ariko simbishaka so brutal hasi kuki abagabo bagira amahane There's a couple ones you ask. hano hari binshi Morris Case na turamubona ariko ni ibyamamare gusa mwibuke muri Anaconda kabiri uriya ni boss wanjye atatubona dusomana ni umupolisi n'ukora muri call center urangira abapolisi nyine aho bajya gutabara 7 pound, 3 ounce little princess. No big deal. Oh, look, I'm trying to be humble. murebe ari kugerageza kwiyoroshya yatabaye mama w'umwana That's all he did. impressive So tell your friend. mubwire bwira inshuti yawe she don't like cops ntago akunda abapolisi mushuti wanjye ngagukunda Date a cop. ninde udakunda abapolisi ariko Honest. abapolisi tuvugisha ukuri tugira umutima ukomeye noneho dore nateruye n'ibyuma I like pops out there. Yeah. See, she knows what I'm talking about. okay well y'all talk Va. that mwe muganira ngiye mu karuhuko umukobwa asohokana n'umupolisi menya bateretana mabuja arabare baje hejuru ya etaje iminota 10 bihagije akaruhuko none umupolisi mubi ati iminota 10 nyamara twakwinyabya kanashya umupolisi mubi shift start ejo shift yazatangira ryari 6 a.m. saa 12 you want to ride in together nze kuza ndari wawe hara An invitation. ubwo n'ubutumire ushaka turashize Accept the invitation. Only if I get to make the coffee this time. okay no kubutumire ndabwemeye nimba ari njye bugukorera ikawa mu gitondo Get through. sibyo So we got a problem. yeah Call 911. We got a problem. amagara 9 rimwe hano hagiye kuba ibibazo
rebe I want you to take the child in your arms. ndagira ngo umwana umushyire mu biganza byawe usohoke mu nyubako. Hey, when did would Philip start? Yeah, bari hakuri ase we na Philips mwatangiye guteretana ryari? I had a chance. Njye nari nzi ko injyu uziteretera. $2.45. Kode harya umuntu yajombye undi cyuma ni kangahe? Ni 2 4 5. Bafite amakode yavugiramo. Yeah. Aza hano. 911, Cyenda rimwe tugufasha iki? Hari umugabo uri kugerageza kumena inzu y'iwacu ngo yinjire. Okay, sweetheart. Kandi igihe nyine. Ndatuje ababyeyi banjye ariko bagiye kureba filime. Umva, turi umwana w'umukobwa uri gutabaza. Hari umugabo uri hanze y'urugo rw'iwacu. Just hold on, sweetheart. Buretse sweetheart. Buretse. Units clear to handle. Unit zose ndagira ngo mujye ku muhanda Kinard 23. Hari umwana w'umunyeshuri nako hari umwana w'umukobwa uriyo. Mujye kumutabara. Abapolisi bahita birukanga ni kuri abakora. Officers are on their way. Abo ofisiye bari mu nzira bashaka gutabara. Witwa nitwa Leah Templeton. How old are you, Leah? Ufite imyaka ingahe? Hey! Dirisha bararimena. Amenya idirisha. Okay, Leah, listen to me. Find a room and put yourself in it. Shaka icyumba ugenda ukikinjiranemo nonaha. Hari ikigabo kiri kwinjirana umwana mu nzu. Urebe filime. Uyatandikira polisi ati umwana baramwinjiranye mu nzu mugire vuba vuba. Raporo bari kuyitanga. Leah. Stay on the line with me. Leah ntukupe telefone. Okay? Ntukupe dukomeze tuvugana. Mabusha bareba. Leah. Ndageze mu cyumba cyanjye. Ariko umuryango serire yarapfuye babyeyi biriya bintu byanyu usanga inzugi zo mu nzu yanyu ibyumba by'abana banyu serire mwana ziyiciye. Niba binjira nibwo muzamenya akamaro ka serire. Ukoreshe serire. Karindwi Adam 13 tumugeze. Minota 10 turatugezaho umwana ari. Iki minota 10 ni myinshi. Abapolisi bari mu muhanda ngo baragera minota 10. Sinzi ho kwihisha. Is there a window room? Hari idirishya rihari muri iki cyumba. Okay. Sawa, reka ngubwire icyo ukora. Hari uwinjiye. Ni umugizi wa nabi. Ababyeyi b'umwana ngo bagiye kureba filime. Filime zanjye nazo rero zizatuma abana banyu banabica. Mwabataye mukajya kwirebera filime za Rocky. Ako muzabyara abandi ntaribe. Mwirebera filime. Kigabo kiza munsi y'igitanda. Nta muntu urimo. Ni filime. Mu gicuku kivayo. Yeah. Mu nyubako twaherutse mwana mubwiye ati reba idirishya ry'iwanyu. Kigabo cya jano kibona idirishya ry'inyuma rirakinguye. Kiza kuri bariko udukweta umwana amenye yasimbutse akiruka. Kamukurikire. Umwana ari hano munsi y'igitanda mihumekere. Kigabo bakijishe ngo yasote. Leah ntuvuge. Ceceka. Abofisiye bagiye kugira ngo bagutabare. Meze neza. Ndakeka birakoze. Aragiye. Kigabo kiramanuka. Ndakeka asubiye hasi. Telefone iri kupa. Leah ikikupa yarongera amuhamagara. Amuhamagaye telefone y'umwana dore ngira sona dore kurabura. Misi niza wimamagara arashobora ko yumva. Umugore ukora kuri 911 cyangwa se umugore ukora na polisi dore ngararabura. Umwana arakubye umugore arongera aramuhamagara. Kumuhamagara telefone yisisona cyane. Umwicanya aramwumva. Ndakeka aragarutse. Urandaburije. Ndakeka aragarutse. Ndakeka yumvishije telefone isona umpamagara. Uyahise yumva ari umuteje umujura. Nimba ari umujura nimba ari n'umugizi wa nabisinze. Kana kari kurira. Kirinjira mu cyumba. Telefone kirayumvishije. Uyu nawe umutima uramurya. Ni uhamagaye. Yahamagariraga iki? Hamagariraga iki? Byahubuka rya. Mwana bamukurayo. Urabe. Mwana uyu mutima uramurya. Siba. Ciceka. Mwimbabaza. Fakana. Kigabo gikuru telefone. Gikuru telefone. Uyarabyumva. Okay, listen. Nyumva mugabo. Whoever this is, uri wese. On their way right. Polisi iri mu nzira none akanya kari kose igiye kugeraho. Sohoka muri iyo nzu ugende.
Before you do anything you... mbere yuko ukora ikintu cy'ubugoryi uzicuza cyo guhemukira uwo mwana, sohoka muri iyo nzu wiruke. Polisi iri mu nzira. Ngo nukugerageza gukanga umwicanyi cyangwa se byarangiye ngo singira icyo nkora n'ubundi nabirangije umwana twasize kiri gukubitagura. Nyagasani mana yanjye, baranamukupa. Uyu ni ubiteye, akoze ikosa. Umuntu arihisha ukamuhamagara, telefone ubazi kibamo sonira. Yaje hano gusa nawe ntiyabishakaga, yarahangayitse ashaka gufasha umwana, byaramucanze. Koze ikosa mu kazi rikomeye muri kano kazi bano bakora, riri ababizi kari ikosa. Nyagasani, boss wavayo. What happened back there? Bigenze bite hariya? The ring gave her away. Ura telefone soneri ni itumye umwana bamubona. Help me and tell me what you're thinking. Watekerezaga icyo telefone umwana uzikari yihisha. Bwira. Telefone yawe ni mukoze. Ntabwo natekerezaga. I don't know, I just... Simbizi. I wasn't focused. Ntabwo ndi gutekereza neza sinzi. I normally... Kandi ubusanzwe ndatekereza urabizi. Simbizi. I just wasn't. Ariko ntabwo ndi gutekereza pe. Akoze ikosa rikomeye mu kazi rishobora kuba ritumye umwana apfa. Guhamagara umuntu uri mu bwihisho, uramwihorera upfa kubuzi ko yihishe, kandi yaramubwiye ngo umwicanyi ari gusohoka. Urakwereka umwana uri hano, cyicanyi kiraro cyatangiye gukora ku misatsi ye. Ndebere filime. Yari kuryama kabirota, yatumye hari umwana upfa. Bakora akazi ukoramo ikosa rimwe umuntu agapfa. Pana twatuzi twanyu mukora mwana asinze ngo boss n'ubundi ntare bubimenye. Bukere yabwiye umusore ngo aze kuza kumuraza ngo barare baganira ku bibazo bibera muri uyu mujyi. Jordan Nkingura ndabizi urimo indano uyu mukobwa yitwa Jordan. LA County Police continue their search for missing teen Leah Temple. Ati polisi iracyakomeje gushaka umwana witwa Leah wabuze ijoro ryahise ni kakana ka ninjoro. Umwana arutuye Hancock bamubuze. Polisi ya Los Angeles ikomeje kuvuga ngo iri kubura ibimenyetso. Nibyo biri kwibangamira ngo imenye aho umwana ari. Famille ya Leah Templeton nayo iracyakomeje guta umutwe no kurangisha. Dore mu kazi mu gitondo yagarutse afite isoni. Ejo yakoze ikosa. Aka ni akazi ukoramo ikosa rimwe umuntu agapfa. Ntago ari nk'aka kacu umuntu akoramo ikosa mukabireba nyine mukabireba uko biri cyangwa mukabyihorera. Wapi hari n'akazi umuntu apfa. Uraza kumera sawa. Yego yaje mu kazi gusa nawe urabizi yuko uzi ikosa rishobora kuba ryatwara ubuzima bw'umuntu, ntago ubutekanye keretse uri inyamaswa. Kwitaba telefone afite n'ubwoba. Fite ubwoba bwo kwitaba telefone. Cyenda rimwe tubafashe iki? Induru. Mwohereza umuntu. Hari agacurama hano mu rugo we. Hari agacurama kare hano. Umukobwa wangeshe munsi y'igitanda. Mana yanjye. Hello? Umva ariko ibibazo bahura nabyo. Mwamagara bafite ibibazo bifatika n'abahamagara bafite umuteto. Mwohereza umuntu anabare. Wese hamagara nyine babandi ba animal control baje. Umva animal control bari mu nzira baza gutwara ku gacurama n'utundi tunyamaswa twaba duhari. Nyine umuturage hari hano umwama ahamagara afite ikibazo icyo ari cyo cyose. Abo ni telefone 911. Cyenda rimwe Skegariwe sinakoze none ikishuga wa musinzi Terence. How you doing? Abakusa nagara yanjye byabaye byose. Uyarebye hano abo nabandi bakozi bose bahagaze. Arebye abona polisi kurekara hakurya. Polisi ngo yabonye umurambo wakakana kagakobwa uyu nguyu yatumye ninjoro bafata bakishe. Kakana kitwa Leah Templeton kapfuye. Umurambo bawutaburuye ahantu kambaye n'ubusa. Uyu niwe wabiteye. Ikosa mu kazi ribaho. Abantu bose bari kugushaka hasi. Uri hano. Urabizi ntago babasha kuyobora hano hantu batagufite. Karaka ni ukuvuga ngo uyu mukobwa nubwo yakoze ikosa mu kazi ariko ngo karakaza akoramo ngo iyo adahari karapfa. Buriya hari umuntu ubutari mu kazi kagapfa.
Joel, why are you beating yourself up over this? wikwibabaza hejuru y'ibi. I had calls before, Joel. ntago wigeze ukora akazi nabi n'ubwa mbere baye. Hardest part about being Papa yarambwiye ngo akazi ka mbere gakomeye kuba umupolisi knowing you might be the difference between somebody living ngo ni ukumenya itandukaniro ryo kumenya umuntu uri bubeho n'umuntu uri bupfe. and when you couldn't show it, iyo udashoboye ibyo bintu kubikontorora cyangwa se kubitandukanya you'd get out. ushatse igipolisi wakiva mumenye gutandukanya umuntu ugomba gupfa n'ugomba kubaho. bagomba gupfa umuntu nkuriya waruje kwica umwana si umuntu ukwiye gutabara agombaga gutuma apfa. Ati nakoze ikosa rikomeye. I'll be here when you need me. Ndahari igihe cyose uri bunyenerere. Know that, right? Kuye mubwiye. Subizi. Bose ni ibyamamare bano bantu kari babiri shaho. Uzi ko umwe n'undi. Yeah. Katurore. 911 tubafashe iki? Filime bayise Decor. Ndakira ngo urebe filime witonze. Urebe n'akazi abapolisi bahura nako. Hashize amezi 6 biriya bibaye. Umugore akoze ikosa mu kazi. Twigarukire hakunino. Arikwereka muri za nyubako nka zimwe mujya mubona i Kigali zifite ama escalier azamuka, ari ama escalier sinjya nyagenda. Mbona yantura hasi. Igihugu ni tambarare. Abantu n'urujya n'uruza. Hano hari utwana tw'udukobwa tubiri turi kugenda tuyavuga. Oya ntago yabeshya mama we. Ibyo n'ubugoryi baye utwana tw'udukobwa. This gets me to eat. I'm starving like a motherfucker. Umva tujye kurya ndashonje pe. Hey, call me a bitch. What? Just do it. I want to hear you say it. Nyiti beach. Right now, I want to hear you. Ndashaka kumva ubivuga nago nabikwita. You can't do it. Ntago wabikora? No, Yego se. it's just, you're not. You're Rega ntago uri beach ahubwo uri ikigoryi ariko nago nakwita beach. kidding me. I thought we should have one just for us. Raul yari yambwiye ngo tuze kujya kumureba. I didn't. My parents keep checking the phone bill. Track phones are prepaid and under the radar. Ugh, he's so high maintenance. Hey, lover. Bita sheri. No, we're just shopping. We twagiye In gushopinga. like 2 minutes, yeah. Nari kuguhamagara mu minota 2. You want to do what to me? Urashaka kunkorera ibiki? Disgusting. Is that even legal? Ibyo bintu ntago ari byiza leta se ubundi irabyemera ibyo bintu ushaka kunkorera. Nimba ari kuvuga. Ako nini. Telefone. Hano hari umaze amezi 6 yifitiye ibibazo. Asigaye anywa n'ibinini byoroshye umutwe. Kano kazi bakora ntago kaba koroshye n'abapolisi. Yeah. Bakora muri call center ya polisi. Hano yahamanitse ifoto ya kakana yatumye gapfa. Kibura buri munsi arakareba. Notice our patterns. Ikintu cya mbere mukwiye kubanza kumenya Very predictable. no kubanza mukamenya abo muri kuvugana nabo n'imyitwarire yabo no kuntu muri bubakontororemo. Sasa uyu mugore aza no guhugura abandi bapolisi binjiye mu kazi vuba. It's gloomy outside. Mu minsi ya Noheri hanze abahagwa imvura cyangwa urubura. Icyo gihe nibwo abantu benshi bafite ama depression biyahura. Very slow. Kuwa gatandatu rero mu gitondo abantu babatuje. People are at home. Bari no mu rugo. Friday night. Ahari nukwera baraye muri hangover. Friday night. Naho kuwa gatanu se mukunze kwakira ibihe birego. All hell breaks. Kuwa gatanu ni kuzima ibyaha nibwo biba nibwo abantu baduhamagara cyane. Kandi hari n'umuntu wambwiye ati ni naburiya kuwa gatanu nibwo akoma polisi bagenda bakira ibirego byinshi ninjoro. Abantu ibintu muraramo. Ari kugenda agura abandi bapolisi n'abastajeri mbega bagiye gutangira akazi vuba ababwira ukuntu bakora akazi amatelefone uburyo bayitaba uburyo kigiye amasaha n'iminsi bakirira ibirego byinshi. Go to decompress after. Tuvuye rero mu cyumba gituje. But if you need anything more Reka than mbajyane mu kindi cyumba then you have aricyo biberamo. that's behavioral science specialist. Ikindi hano tuba dukeneye And he's on call 247. ko mubanza mukigura mu byerekeranye na siyansi y'imyitwarire y'abantu. What's your name again? Witwa nde? Josh. Listen, Josh. Bamubwire Josh. Important thing to remember about this job. Ikintu ukwiye kwiga mbere na mbere muri kano kazi Emotionally detached. ni ukwitandukanya n'amarangamutima yawe ukagabanya umuteto cyane cyane Person reporting. iyo harimo PR ni ndetse ni person reporting ni umuntu uba wahamagaye nyine ari ku reporting atabaza ati munabare ati cyane cyane iri kumva PR cyangwa se yagira n'ikibazo ukitandukanya n'amarangamutima. And Hey. ever make promises. Ikindi abantu baguhamagaye ukirinda kubaha amasezerano. Kwa kundi umuntu aguhamagara ati kuko muradutabara atukirinda kubasezeranya ati ibintu byinshi. So tight. That's because we're the ear. Kuko iyo basezeranije ntibigende neza nibwo utangira kwishinja icyaha wumva ko wijeje umuntu ikintu ntugikore. That's the fire and police department. If the Iriya hari n'ab'umuriro n'ab'inkongi n'ubajya kuzimya na polisi n'ubakorera hano tugiye bahita mu
Why do they call it the hive? Hano tugiye harya kira kintu bakita umutiba. Hano tugeze bahita mu mutiba. Kubera iki bahita mu mutiba se? Listen. Tega amatwi neza wumve. Hear all those little worker bees? Urumva utari kumva amajwi y'abantu se bameze nk'inzuki. Niho bitabira. Turi babana bakobwa ari babiri. Ariko urabizi ko Max ashaka ko muryamana? Yagasani. Nutwana tw'udukobwa tubi. Ngo warubizi ko Max ashaka ko muzaryamana? Mana yanjye. That's disgusting. No. Pega ibigambo bibi. Oh, he does. Ntabyo ashaka arabishaka. It's too much trouble. Ikibazo nabonye nk'ibimugi byinshi. Oh my God, you're so cute. I'm not. Urakana keza. You're a fucking trainer. Just come out with us Saturday night. No. Mwazabonana kuwa gatandatu nijoro wawe. You set me up on him. Oya njye sinshaka kumuza n'umuhungu gutyo ngo turyamane reka reka. Help yourself. Wo kuzabyikorera. Njye nakwifasha. Like my match. Reka ntago we ntago ari uri umuranga wanjye ugenda umuza n'abantu ngo turyamane reka reka ntabyo nkeneye. Shit, I was supposed to pick my brother up like 20 Mu minutes. minota 20 nagomba kujya gufata musaza wanjye bye. Ngiye gufata musaza wanjye ku ishuri. Wita musigane mugenzi we. Suck. That was really good. Yaramututse. Urumva rero ko ari byiza birimo biraza. Kano kana k'agakobwa karitonda ura mugenzi wako yahereye karamubwira ngo jya ntukari kujya uvuga nk'amaji. Umwana w'umukobwa yasigaye hano. Naho bari. Gusa umwana w'umukobwa ukari kurya wagira ngo hari umuntu uri kumucunga. Ntimuri kubibona. Umwana w'umukobwa ukari kurya arihagurukira. Twamubonye n'umwana w'umukobwa utifitiye n'imico mibi. Kakari akagenzi ke kamubwiraga ibintu. Gakingo bwombo nganyumve. Mwana bikaga telefone ke mufuka inyuma. Tumwe twamaki. Avayo. Ari mu nzira. Why can't you just text me like every other mom? Kuki utanyandikiye nkuko usanzwe unyandikira? Sorry, mom, but really. Mbabarire mama. Yeah, I'm on my way home. Ndi mu nzira ntaha rwose ndaje. Hey, love you too. Bye. Ndagukunda nanjye mama. Bye. Umwana na nyina. Habuze gatoro urumugonze. Oh, jeez, I'm sorry. Yesu Kristo mbabarire. Before you backed up? Yeah, Mbere yuko mupakura imodoka zanyu mujye mansa muribe aho muri kujya. Telefone yikubise hasi. Awesome, it's broken. Telefone kigabo cita kimushyiraho ya miti ku mazuru. Bagushyira igitambaro ku mazuru kino iyo miti yuhumetse kabiri gatatu yitusinzira. Niko bashimuta abantu. Fata igitambaro kagushyira ku mazuru n'umunwa. Ntago wamara amasegonda ngaho utarahumeka itusinzira. She's a probie. She was exactly. Uyu nawe ni umustajeri. How you liking the job, Brooke? Akazi uri kumva gute Brooke? The hardest job I've ever had. Niko kazi gakomeye nigeze nkora mu buzima. I guess the not knowing. Niki kigoye se muri kano I kazi? don't know how it ends. Ikintu kibi nuko akenshi tutamenya uko byarangiye abantu twafashije. You don't know. Akenshi abantu baraduhamagara batabaza koherezayo polisi ntuze guhabwa raporo ngo umenye ngo wa muntu kuko yatabaye cyane yatabawe. Cyo kintu 911. cyenda rimwe bite? Right here is where the PR's phone number. Hano rero niho yitabira telefone. GPS. None yamaze guhamagara telefone tuhita tuyibona n'ahantu iyo telefone iduhamagaye iherereye. Buri uhamagaye polisi bahita babona agacu herereyemo bari kureba kuri GPS. Long coordinate right here. Coordinates zihita ziza kuri no kuri map. Here she can Hakurikiriya the police to the scene. ahita kanda kohereza polisi ati mujye kuri iyi location aha naha niho umuntu aduhamagaye yarafite ibibazo binibi. Nawe siwe Mr. Tana. Ni cyo kibazo wahuye mu kazi nacyo kigoye. Come here, not out here on the floor. Tubwire. Because I'm the teacher. Kintu umwarimu we. Now, why don't you guys follow me this way? No mu nkurikira hako nino. Some calls, okay? Tugende mbereke namwe aho mwitabira telefone. Urebe filime. Byo birabaye. Twasize arakana kagakobwa gashimuswe. Urebe filime. Namagara polisi bayitesha umutwe ati nkoko yanje umuturanyi ndabona kishobora kuba yayiriye ndabona afite kirida. Ko polisi nizitabare. Hakaba nabandi bafite ibibazo bizima. Umwana ari muri butu y'imodoka dore nguyu. Bamushimuse bamuta muri butu. Yeah. Mana yanjye. No. Uya. No. Katururi. Hey. I am haunted by Gary Cooper. Come, let's swear Rockefeller. Hey. Mwana. Akure telefone afite agatelefone mu mufuka hamagare. Abona Rawuru nimba rinde mwohereje aka message ahamagara 911 nicyo kintu cyihutirwa. Hey. Hamagara 911.
So, think you guys had a good first. ndakeka umunsi wanyu wa mbere wabaye mwiza, Gonna get a little bit hard. ndakeka ubu mwaruhuka. Where's your emergency? Cyenda rimwe rimwe tugufasha iki? Whoa. Buretse tete. Okay. Vuga gake. Down. Uyu ni umustajeri. Okay, where? I can't understand. Ntago ndi kukumva. What mall? Mwari muri eduka nyine, mwari muri muyihe mall mumbabarire. Bya bi mall nyine. Okay, no, where did he hit you? Yagukubise uyaza kumva. Habuze gatonga ngonge. Vehicle? Ndi mu modoka ubu. Sinzi imodoka ndimo. Ndi muri boat. There's no location. Iyi modoka ntago iri kugaza location kuri GPS hano. Ask her name. What Mubaze is izina her rye. name? Witwa nde? Casey. Nitwa Casey. Okay, Nitwa Casey. calm down. Casey tuza. Ndi muri boat. Why can't you just trace? Kuki mudakuri telefone ngo menye ahantu ndi nka polisi? Phone, so it might take us a little while. Bishobora kuza gutwara igihe kugira ngo tumenye uri telefone yawe aha. Ceceka wakagorye wikura umukiriye umutima. You can't find me. Bivuze ngo ntago muri bumenye aho ndi. Gukura umukiriye umutima ukabwira ngo ntago twahita tumenya aho uri none aha ni bibi. Ukomeza umuremamo icyizere muganira. Ntago nshaka gupfa. Jordan, sinzi icyo gukora ndavuga ikintu umustajeri kandi uyu afite ubwoba ejo bundi mu minsi ishize hari umuntu wapfuye nk'uyu w'umwana w'umukobwa nawe yagize ubwoba bwo kwitaba telefone arakora iki? Sawa, haguruka nitabe telefone. Sinzi gusa nawe afite ubwoba bwo kwitaba. Hi, Casey. Casey bite? My name is Jordan. Amazina yanjye ni Jordan. Uranyumva? Help you, Casey. Ndiano kugufasha. Ariko hari undi wari uri kumfasha. I know, but I'm here now. Umva, Help you. ntawe uhari ninjye ugiye kugufasha. Casey. Casey, Listen to me, sweetheart. ndagira ngo unyumve sweetheart, boss afisa kureba. You are not Casey. Ntago nshaka You gupfa. die. Casey ntago uza gupfa. Uyagira ubwoba. Dore ubwoba ngaratangira gutitira n'ubu ushize nuko yamubwiye tangira gutitira. Arebye boss ari hano boss. Birancanze. Humeka. Wipanika. Humeka. Boss nawe ni umuntu ufite ubwenge ubizi ko biba hari uwinaye ahita kubwira wakigoryo gukora akazi reke miteto ariko yuzi ko umuntu ari umuntu ashobora kuba yahura n'akantu kihungabanura muturisha. Humeka ukora akazi. Bibaho humeka. Sinshaka gupfa. Casey, turaza kumenya ahantu uri kandi tugufasha. Urabinsezeranya? Uransezeranya ko muri bunabare? Nyagasani. I can promise you this, sweetheart. Icyo nagusezeranya ni kimwe. You've got the best team of people. Ikipe ya mbere muri uyu mujyi mu gutabara abantu. Iri gukora uko ishoboye ngo ibone aho uri gutabara. I need you to help me. Ndagira ngo umfashe kugira ngo mbone uko nanjye ngufasha. And you do that, sweetheart. Ibyo wabimfasha sweetheart? Wabimfasha bisaba umwana umubwire neza uguhamagaye cyangwa umuntu wese uguhamagaye yataye umutwe afite ubwoba. Good girl. Sa uri umwana mwiza. Now, Casey. Sawa Casey. The thing I need you to do is look. Ikintu nshaka gukora ndebera muri iyo butu y'imodoka. The release lever. Call the carrier and have them fax. Sawa komeza. Then we can start the trace. Get rid of these. Mugende. Close in the dark. You see that? Hari ikintu uri kubona hakurya iyo? Oh no, it doesn't even have one of those. Sinzi niba. Okay, it's Umva sweetheart. What mall were you at when you were? Mwari muri hehe ubwo bagushimutaga? Twari turi muri mall bita Fashion Plaza. Oh, I found the one. Mwari muri Fashion Plaza. Sawa. Downtown. Okay, it's okay, sweetheart. Bimeze so sweetheart. Last name. Irindi zina ryo ninde? Wilson. Okay. Wilson. Casey Wilson. Okay, I see that. All your information. Sawa, imyirondoro yawe yose misenye ibona imbere yanjye. Mama wanjye buno yahangayitse yambuze. Ndabona nawe uri Capricorn. Nanjye ndi Capricorn. Uzi icyo bisobanuye? Turindwanye. Bisobanuye ko twese ba Capricorn twese turindwanye n'abantu bavutse muri uku kwezi nyine ni za zodiac sign. Bya bindi ngo by'amaki horoscope. Umva. Okay, Casey, can you describe the man? Umugabo wagushimusa wamwibuka? Asian, Hispanic. Yari umuzungu. And dress normal. Okay. Yambaye bisanzwe. Have on a hat. Yari yambaye ingofero. Ikoboyi. Yari yambaye ikoboyi yambaye rinete za fime. Age, Casey? 20. Ari muri 20, 30, 40 urebye. Ari mu myaka nka 30 kuzamura. Sawa. Okay, great. Honey, what color is the car? Imodoka ye ni irihe bara? Redder. Imodoka ye ni umutuku cyangwa wenda kumera nka maru. 4, okay. Okay. You're doing great. Imodoka ifite imiryango ine. Ahita hamagara kajugujugu tayari. Umva, murebe umuhanda uva kuri mall bita Fashion Plaza. Muri iyo nzira murebe umugabo utwaye imodoka wambaye fime uri mu myaka nka 30 uri mu modoka y'umutuku. Tayari abapolisi bahita bapanura.
PCC is working on pinging the turi kugerageza gukura telefone ye ariko kari muri boot turi kubura ukuntu dukora triangulation kugira ngo dukurure tumenye ahantu herereye. Kiza kongera kumva ijwi ryawe Jordan uri mu kazi yaramaze iminsi atari kwitaba telefone ahubwo yigisha abastajeri. Network amenya zibuze hari ikiri kumuhamagariramo. Hari umuntu uri kumuhamagara wimwitaba murike. Nirawura ariko murike. Kuba kuri telefone paka tugufashije. Sinshaka kubura ku murongo. Imodoka iri kwiruka cyangwa iri kugenda gahoro? Iri kugendamo gake gake biringaniye. Urakeka muri muhanda urimo ambutiyaje cyangwa ni ya mihanda minini ijya kure cyane? Turi mu mihanda minini ijya kure cyane. PR ari guceka ko bari muri ya mihanda minini iba yagutse. Yisanzuye ya mihanda ibusanga igendamo nk'amamodoka nkane icari mu ya mihanda minini dore ngiyo. Kandi barabwiye ati ni imihanda ivuye kuri Fashion Plaza. Dore niyo bita freeway. Abana za highway. Aba none na bwa buhanda bwanyu bumwe njya mbona mu byiganiramo ati none ndagira mu kazi banyu rukana. Iyo modoka urabona ihumura nk'ishaje cyangwa inshyashya. Ni ya kera pe. Yeah, there's like work stuff. Okay, honey. Umva ngubwire hano. The tail lights? Uri kubona ya matara y'inyuma za tail lights. Ya matara bayita parabolize oya y'ibinyoteri y'inyuma. Yego ndayabona. Is there any way you can? Iyo modoka nimbari ya kera. Hari uburyo wakubita umugeri ryo tara ry'inyuma rigasohoka. Oh, honey, with Rotorovizeri oya ntago rotorovizeri. Hano matara y'inyuma y'ibinyoteri n'ibice. We got our easy request. I'm just waiting for them to Umva. Wait, Maddie. I know, but you know. Ukeneye raporo yawe nonaha barashaka raporo y'abanyeshuri ugisha. Ibyo biraje mu kanya ndaba mbikora. Sawa. Banza ukora ibyo ukora utujya gutanga raporo. Sita turi kunyumva. Gerageza irindi tara urebe. Fast as you can, honey. Gira vuba vuba uko ushoboye. Ndagira ngo ukubite iryo tara risohoke mu muhanda. Uyu ni umupolisi kazi. Nakubwiye ngo abapolisi ntabwo ari babandi mubona mu muhanda gusa. Hari n'abandi bakora akazi kabo bicariye mu biro bitaba telefone kandi bakaduha ubufasha. Dukeneye nk'ubwo n'abandi tubona ku muhanda baduha. Niyo mpamvu mugwa mukwiye kubaha inzego. None uzi ukuntu buriya nubaha irondo. Umwana kubita itara. Ikigabo cyazamuye imiziki cyamushimuse. Umwana kubita itara hano. Kubita ikinyoteri cy'inyuma. Urebe. Ikinyoteri kigwa muri kaburimbo. Umugabo yashyizemo imiziki ntago ari kumva ko bari kumumenera ibinyoteri. Nabikoze. Sawa koze neza. Casey. Urabizi? None uwo mwobo hari. Gira icyo uri kubana ndi mu muhanda ni muri freeway. Okay, honey. Sawa. What I need you to do. Ikintu nyeneye gukora rero hani. Ndagira ngo usore ikiganza cyawe. Ukomeze umere nk'uri gupepera. Imodoka iri mu muhanda iraza kubona ikiganza cyawe ari yo yose ibe yaduhamagara ihita tubwira ahantu uri kuko utahazi. Mwana sora ikiganza nkuko bari kumubwira apepera hanze. Ndi gupepera. Sawa. Umva mwese mwumve. Mfite PR uri wasoye ikiganza muri butu y'imodoka. Umuntu bahamagara babwira ko ari imodoka abonye y'umwana wasu cyangwa se yakaboko kari muri butu. Muhite mumubaza ahantu iyo modoka iherereye. PR nyine ubwo ni person reporting. Let's see if we can get a call on it. Ubona telefone ahita ambwira umwana yasoye ikiganza. Agenda pepera. Ubwo umuntu wese waca kuri imodoka ahita hamagara 911. Abantu ni ijisho rya rubanda. Cyenda rimwe bimeze bite? Bite? Umva ndi kubona ari umuntu ushobora kuba ari muri butu y'imodoka indi imbere wasoye ikiganza. Umva ndamubonye we. Madamu muri kuwe muhanda rero. Umva turi ku muhanda usa nk'ujya mu Gatsata uvuye Nyabugogo. Mbwira plaque z'iyo modoka noneho uri kubona mitwaye uwo muntu nyine uri muri butu. Plaque ni 7 CF. Uyarazandika. Casey, we're real close. Casey, turenda kukugeraho tuza. Iyo modoka ibaruye ku mukecuru. Is it a stolen vehicle? Imodoka barani bayibyera. This is for this white Ford Explorer, so he switched. Kigaragara imodoka ni Ford kandi ntago ari Ford barimo. Bivuze ngo uyu mugabo yibye plaque yishyira kuri iyo modoka. Reka ngende murebe isura mubwire. Wimwegera uwo mugabo atakubona akahita yiruka. Reka mubarebere mubabwire. Amwegereye umwiconye tabona ko bashobora kuba bamuketse ariruka. Yegasere. Umva ahise yiruka. Uyu mugore yishakazi. Umva ahise akata umuhanda ujya ku Gisozi. Uyu mugore yishakazi. Gafasha umuhanda ujya ku Gisozi dukateyo. Uriya mugore yishakazi. Bano bayita bakata. Imodoka bamenya ahantu herereye. Ureba akazi ukuntu polisi gakora. Izi ni za filime mbazanira. Mwana vayo. No, it all looks exactly the same. Nta kintu kidasanzwe uri kubona ntacyo ndabona ari ibintu byose bimeze kimwe. Mwana nta kintu kizima habonye. Sweetheart. You told me there was stuff in the trunk. Ese muri iyo butu hari ikintu kirimo. Describe what you see in that trunk. Umbwira ikintu kiri muri iyo butu nawe urimo. Kindi uri kubona. Mwana arahindukira abona harimo amarangi. Umva harimo amarangi na toronovisi.
n'uburoso busiga irangi. What else? Paint brush. Okay. What else? N'iki kindi? Mana yanjye. Kararira. Casey, what? Oya, bigenze bite? Mana yanjye kararira. Nakana. Agiye kunshingura. Casey, what is it, honey? Kesi bigenze bite hani? Hano harimo n'igitiyo. No, honey. No. He's not gonna. Umva ntago ari bugushingure nta nubwo ari bukwica. Need you to focus. Ndagira ngo utekereze ibyo ndikukubwira. Focus. Remember? Come on, Casey. Umwana atangira gupanika. Casey, what's your favorite? Kesi niye filime ukunda kureba? What's your favorite movie? Ukunda kureba iyo filime iyo umuntu yapanitse ufite utuntu uhita umubwira ki akayoberwa nabyo. Your favorite movie? Wiki ukunda kureba iyo filime? Tell me, what is it? Bwira. Bridesmaids. Iyo filime nkunda kureba. That movie, I think I saw it about 100. Uziko nanjye iyo filime ariyo nkunda kureba nayirebye nk'icuro igihumbi umva kugarura umwana muri mood wari wapanitse. Bano bantu bafite ubwenge. Urabizi ngiye gusezeranya. Nindamuka ngutabaye nzagusohokana tujye kureba iyo filime isobanuye na Rocky nkugurire n'icyo kunywa sibyo? Umwana bamusubiza muri mood yumva ko binashoboka kutabarwa. Icyo nshaka gukora fata ko kadobo kirangi rya kiniki arya nta marangi twamamaza. Ugafate kwereka utuntu nikorera. Umwana ariko bamubwiye wamushimuse dore nguyu. Akana gato kagakobwa. Umwana. Okay, got it. Sawa kadobo kirangi nagafunguye. Pour that paint out of. Fata iryo range urinyuze noneho muri wa mwenge ugenda urimena muri kaburimbo. Usiga ibimenyetso. Umwana fata irangi atangira kurisukana agenda asiga ibimenyetso wamushimuse byibura umwana ari banamukurikira baze kumenya inzira ashobora kuba yanyuze. Unit mwese umwana ari mu modoka y'umutuku iri kugenda imena irangi mu muhanda ubona ikimenyetso mu muhanda kirangi cyangwa ubabwira ko akibonye n'abari mu ndege umenye ko iyo modoka ari umwana uri kugenda umena irangi ibizi bitari kugenda asiga katururi yagenda amena irangi irangi rirenda gushira nirishira ufungure n'akandi kadobo hari iryo wishyura acari hano bagera muri feruje do gake umwana ari kugenda amena irangi kumbe hafi aho aruwaje kuhaparika niko abonye irangi riri kumeneka inyuma ni ranapu afite ukuntu ashyanuka umva dore ranapu How you doing, man? You got like paint? Umva mbona muri buto hari kumeneka irangi risohoka hanze irangi riri kumeneka rituruka inyuma umwicanyi dore ranapu ngararabura ranapu sawa urakoze sawa umugabo ahita afunga imodoka ako uyu mugabo mbwira ngo irangi riri kumeneka abona umugabo agira ubwoba irangi risohotse gute mu modoka yese amenye ko kira cyana kiri muri buto gishobora kumuraburiza urebe filime abarana na feruje feruje cyaka ahita yatsa imodoka vuba ryarange rihita rimeneka na telefone y'umwana igwa mu irangi katurore yo Casey telefone iguye mu irangi yeah Casey, what's happening, honey? What's happening? Genza biti Rebe Casey? Casey, I need you to say something. Yeza guparikana Sweetheart. Casey kumbe bamuriho bamuri haramutse avuze byamurabura Casey oya bakinguye umwana kuri torano visi biranga uyayita kupa noneho oya ntago yakubye ikizemo silence batanamwumva yaramyutinze ceceka yaramyutinze noneho yamenye ubwenge You did. Reba imisatsi yawe ukuntu yanduje uyimenye irangi ikigabo cyoboswa n'imisatsi y'uyu mukobwa we ngo dore imisatsi yawe ukuntu uyimenye irangi yarikanga yarangije kura y'imiti agacupa Adam 16 mugeze Aya 18 iyi ni rimwe kane kabiri gatandatu nta rangi turi kubona mu muhanda ikigabo gifungura hano kizano umwana wirira
Hey, you okay there, buddy? We aho mumeze neza kumbe run-up yakurikiranye ariko ko nabonye wirukanka mumeze neza run-up arashyanuka yamukurikiye. Paint can spilled is all. Irange ryamenetse ahantu hose. Saw the broken light and the paint. Nari nabonye nta n'ikinyoteri kirimo. Nabonaga ari ibintu bidasanzwe n'icyo kureba ibyo ari byo. Yeah. Cya bindi bavuga ngo buri umuturage abijisho rya mugenzi we run-up nibyo yakoze. Mwana bamushizo turunuvisi wibeshye ukopfore nkwica. Yeah, well, yeah. Thanks for alerting me. Gusa wakoze kundabura man. Sure, no worries. Sawa sawa ntaribi. Kano bagashizo turunuvisi nikavuga barakica. Nico iriya turunuvisi ivuze ikora nk'inzibyo. Sawa gusa run-up arabona uyu mugabo ibintu bye bidasobanutse. Run-up avayo usigaye ahora mu dukote. Hasohoreye uturirimbo bakobwa ngo batatangira kumwandikira ko ngo aririmba neza, usigaye ahora mu dukote. Kinga hano. Rebe. Ari kuriya mugabo nibikeri gupfunyerika muri butu. Run-up nk'umuntu leta yavuze ngo buri umwe abijisho rya mugenzi we reka mamagare polisi ni wamenya izibari ibimwibariza arahamagara. 911. Tarahamagara fata telefone n'igitiyo Rebe run-up telefone baramena iyo filime. Dori intambara hasi gitiyo turashize ko bigenze kure igitiyo baramurangiza rya cupa ry'imiti yari afite riramenetse. Reba ibyo utumye nkora. Arapfuye run-up kubera wowe. Ngo run-up apfuye kubera uyu mukobwa. Umugabo ahita yikuramo ishati yihanagura amaraso hano ayijugunya hano. Rebe uyu mugabo arashaka iki kuri uyu mwana? Nakubwiye ngo urebe filime witonze turi busobanukirwe. Abantu bari hano hanze ni babi. Bagiye mubabona se banzungu. Sike Maddie, Trace, we need the trace. mugerageze mukuru iyo telefone. Boulevard. Yeah, but we know that already. Katururi akana arakumva ibyo bari kugakorera ariko bari kukanigubanza sinzi telefone kuyikurura biri kwanga. Iyi ni ya 18 birasa nkaho ya modoka watubwiraga tuyibonye noneho. Ya modoka turayibonye over ya modoka iriho nirangi police minota 0 bahise bahazenguruka hari ya modoka. Urebe filime bana bakura y'imbunda pano uyu mujyi wose banakazi biyemeje no gutabara umuturage no kumurinda kora muri butu nta kintu kirimo. Get an SID unit here now. Adam 16, what you got? Etiada mucura gatatu mufite iki? Bagiye. A lot of broken glass. Kigaragara ari kirore cyamenetse hano. There's a lot of blood. Hari n'amaraso menshi. Kumbe ikigabo cyahise gitwara imodoka ya run-up. Ya modoka ya run-up niyo cyahise gicikiramo. Sike ikigabo kinini kimeze nk'igisazi we. Kimeze nk'igisazi. Tubana n'abasazi ngiye none narabyiboneye. Ejo ne bavuze ngo abantu ngo batanu ngo umwe ngo hari abafite ikibazo cyo mu mutwe. Barahari. Umugabo hano ameze nk'umusazi neza. Mujye mubona n'utwana tubyuka twahaza ibimugi tukamvugaho ubugambo bw'ubunyoma gusa. Mpamvu ntajya mbusubiza n'ubusazi nabwo. Babandi wa wundi umwe muri batanu babavuze baba ari abasazi. Nta muntu musubizanya n'abasazi. Ahubwo turabavuza. He switched cars. Ahinduye imodoka umwana nongera hamagara. Okay. Ahinduye imodoka yi. Ahinduye imodoka ndi muri butu yindi modoka. Afashe uwo muntu amushyira mu modoka n'igiti. Uwo muntu muri kumwe yakomeretse bingana iki? Yapfuye run-up. Nanjye bagiye kunshinga.
hano harimo igiti. Uyu mwana amenye afite ihungabana ry'igiti. Yabonye igiti yaravuga ngo bagiye kunshyingura. Imodoka muri misa gute ni umukara. Now what about the tail lights in this car? Iyo modoka rero mbwira amatara yayo y'inyuma nayo twongere tumene irindi tara. Iri tara riri hano ryo rifite icuma ntago warimena ngo rigwe inyuma. Rana parakanguka. Ye! Rana pakanguka utangira gukomanga imodoka. Bigenze biti. Cici kutatwicisha. Rana pakanguka asakuza akubitagura imodoka. Turapfuye we! Yesu Kristo rana pakanguka asakuza. Cana burike yisanga ari muri butu. Ceceka. Rana pumenyera kangutsa zingari kuzimu. Ari kubona umukobwa ahantu hijimye ntaza hariho akubitagura imodoka. Mwicanya parika hano. Mwicanya parika hano. Ceceka ariko batakwica. Parika hano kure toronovisi y'umuginga. Unkubitira imodoka. Ni run up. Urabe. Yawe. Toronovisi igihu. Toronovisi. 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 Umwana w'umukobwa areba mwicanyura nta mikino afite. Sakuzana fata umwana w'umukobwa nawe mwice. We ndakwinginze winyica. Iyi ni gasopo ya nyuma. Ndakwinginze gasopo ya nyuma. Funga imodoka. Kumbe hakuno polisi yigeze yatangiye gupima ibikumwe. Aba forensic barahagera. Ewana ibikumwe byasibanganye. Nta kimenyetso cyari cy'ibikumwe byo ngo tumenye wari we. He's smart. He wiped it. Azubwenge ibikumwe bye yabihanaguye. Biranye niyo wagiye ukora ahantu uzi ko wakoze ibyawe byose guhanaguye ibikumwe. Ukantu tuba twaragiye dutanga ibikumwe n'inshi leta irazi gapima bakahita bamenya aho uri. Sasa yarebye hano. Afande. Ntago ari umunyabwenge cyane. Agent. Glass printed. Ngwino bino birahure nabyo bipime. Bijya birahure rafite by'agacupa. Birabyo ntago wabona umwanya wo bikubihanagura byamenetse. Ngwino bipime. Buriya ngo nta mugizi wa nabi ujye urukuntu asiga ikimenyetso inyuma nuko mutareba neza. Dore imodoka mu nzira irakomeje. Iri kwerekera. Umwana n'ubu telefone ntago bari kuyitrackinga ngo bamenye ahari. The trace, Maddie. Just keep her on the line. We komeza ugume ku murongo. Casey, what's happening? Kesi bigenze bite hani? Yishe run up. Run up yakagutsa avuza induru bahita bamwica. Just stay calm. Aramwisha. Ni amakosa yanjye. Umva hano hari abantu benshi biteguye kugutabara. Dufashe tumenye aho uri. No, it's not your fault. Kuba run up upfi ntago ari amakosa yawe. Sweetheart. Sweetheart. Wikwirenganya. Ndagira ngo unyumve. Rimwe na rimwe. We all get ourselves in situations. Twese ari gihe twisanga muri situation. Okay. Tudafite control yo kuba twayihindura. But it doesn't mean that ibintu bibi bikaba. Okay. Ariko bidasobanuye ko ari amakosa yawe, sibyo? I'm here. Ndi hano. Iki kiganiro muri kukiri codinga twagiranye. Yes, we did. Yego tuba twatangiye kuri coding ugihamagara. Nubundi bagiye kunyica basi reka nsigira ubutumwa famille yanjye muzampera famille yanjye. Baby, we're gonna find you. Uya turaza kukubona tugutabara isi ngombwa usiga ubutumwa. Umva mpisegonda nsiga ubutumwa ndamutse mfuye wazanyumvishiriza famille. Mama. Umwana w'umukobwa. Mama iteka wambereye mama mwiza. Wampaye buri kimwe nifuzaga mama. Umwana ari gusigira ubutumwa nyine. Ndagukunda. Nubwo mpfuye uzamenye ko nagukunda. Ndagukunda cyane. Kesi. I promise you. Ndagusezeranya. Your mother again. Mama wawe muzongera mubonane. Please don't ever forget me. Mama ntuzigera unyibagirwa ari kwandikira cyangwa se ari gusigira ubutumwa nyina. Ku buryo nyine nubwo yapfa abantu bapolisi bazafata ubutumwa bakabusigira famille ye. Nibyo nashakaga kubwira mama wanjye. Ko mukunda ntazanyibagirwa. Okay. Okay, sweetheart. Okay, sweetheart. Okay, sweetheart. Umwana ubisaba umuvugishe neza umuntu wapanitse nkuko bano baba bafite psychology iri hejuru. Told me you were a fighter, remember? Urebe kumbwira kuri indwanyi? Yes, we're fighters. Turi indwanyi nje nawe. Turi Capricorn. Ba Capricorn. Right now, we're gonna fight. Uzicyo tugiye gukora tugiye kurwana. Abantu batangiye no kurira hariya. Tugiye guhangana. Turwane n'ubuzima mpaka tubayeho. Sibyo bumwana mwiza. Need you to do. Cyo nshaka gukora. In that man's pocket. Uwo mugabo wagupfira iruhande yitwa Rana tangira umusake. Uya nago nasaka umurambo. Uya gusaka imirambo byahozeho.
n'abarara barabikora iyo impanuka ibaye. Nuramuka usatse uwo mugabo tukamenya amazina ye, biradufasha kuba twamenya amazina ye, tumenye n'imodoka ye, bitworohere kuba twamenya iyo modoka ye iri kujya hisa gute. Yitwa Alan Denado. Good girl. Koze neza. You are a rock star. Ewana uri rockstar kabisa urahatwitse. All units, kidnapping project. Unit zose. Conducted at Fashion Plaza Mall. PR is still online, but now in a... Umuntu mpamagaye ukiri ku murongo. Imodoka ye y'umuntu bashimu y'umuntu wamupfira iruhande witwa Ranapu. Imodoka y'umukara bavuga ubwoko bwayo nahiri kwerekeza n'iki byose. Bano baje gupima ibikumwe bamenye n'ibikumwe byande washimusa umwana w'umukobwa. Bino bikumwe byacu leta ibi bifite iyo mugiye gufata amaranga muntu muri banke mutanga ibikumwe. Sasa umwicenye ari kugenda agatara k'imodoka karaka. Ranapu agatara kayiseka k'imodoka ze ntizinywa furu. Star. Just Diddy does it. Bebe. Irebye hirya kakana kagakobwa bashimuse kari kuri televiziyo. Ranapu yaje guparika hano. Nako Ranapu yapfuye. Ya modoka ya Ranapu baje kuyiparika hano. Banywe essence. Uyavayo. 30 and later I'll pump it myself. Sure. Urabizi fata amafaranga ngiye kwisukira essence. Urishyura ukihe essence. Turi kuri gas station. There's just music. Kumva imiziki. Tugiye kunywa essence. Go ahead, you're good. Check your... Sawa. It's all right. Sure. Ibyo byose meza bimeze sa amavuta arimo. Umuriro utangiye. Usa nk'ushira. Casey. Casey, what's happening, sweetheart? Casey bigenze bite? I think I have an idea. Ndakeka mfite igitekerezo. Ho! Mukobwa ngagize igitekerezo. You don't have to do that. Reka ngwanagurira ibirahuri. Ntago tubyishyuza. Oya ibirahure byanje bihanagura. Aha, ni kuri station za station mu gihe bakabahanagurira ibirahure. Yo. Baby. Umwana kubitana inyuma mujye mureba filime namwe niba bashimuta mumenye icyo muzakora. Babyeyi mujye muhamagara abana mubwete muze murebe filime namwe bana banje niba bashimuta dore rukerera bitweretse. Nta kintu mba narabazani. Umwana amenya inyuma. Yo. Kana kavuye kari gupepera umusaza uri arebe. Yo. Rebe. Kigabo kirano kiri kunywa gafuru tanka. Menya kigiye ahantu kuri. Sasu yarebye kuri televiziyo nta kindi kiri gucaho. Ni wa mwana w'umukobwa ngo bashimuse witwa Cassie Wilson. Mumfasha we! Munabare we! Musenyiri station yarabibona. Munabare nashimuswe. Uyu ni nzungu. Munabare. Yarabyumva. Mumfashe. Muzarabibona. Modoka yarayiboroka. Open the door. Kingura umuryango. Kigaye modoka kirayiboroka. Muzarabibona mushigaye mushimuta abana. Muzakura icyuma dutwatumwa tw'amafuti. Tutahata n'ibirayi. Zava yaza kingurira umwana w'umukobwa mutabare. Rebe. Kana kari hano. Mene sanse mu maso. Sanse mu maso. Sanse umubiri wose. Re filime kurayo burike yihuse cyane. Arahatwika. Arahatwika. Yarahatwitse. Yeah. Muzehe wari ugerageje gutabara nawe arishwe. Bimeze bite? Yeah. Katurori. Umwana arongera. Do. Just keep killing people. Motherfucker. Agakobwa uri gutuma nkomeza nica abantu bamukubise igipfunsa ahita asinzira. Imba atanapfuye. Imba atanapfuye. Igikumwe hano cyuri yamwicanyi baragisikaninze bamenye ni muntu ki. That is him.
Adam 16 umwicanyi wacu tubonye ibikumwe bye. Michael Lewis Foster niwe mugizi wa nabi turi guhiga. Uyu mugabo bisa nkaho nta cyaha nta record imba afite muri polisi yafunzwe ntiyageze ate isura ye nayivayo yari hano dore isura y'umwicanyi umubonye ari guseka wagira ngo ni umuntu muzima ni umugabo uri seriye bano bagamubona babana beza. Uwo mugabo bakimara kubona isura ye n'ibimuranga feri ya mbere ni mu rugo iwe hatuye bahita bahabona muri system na hano twese baba dufite rega ahantu dutuye bacikirahe bakimenya amazina yawe aho utuye ni vuba muri system biba birimo. Police, don't move! Polisi nuva uri kigabo gifite umugore n'abana. Uri umugore we? Hey, talk to me! Vuga nanjye yego ndi umugore ntago mubona abana. Umugabo wanjye ari hehe? Where he is, man. Ahubwo we turakubaza umugabo ari hehe? Okay, we need your help. Dukeneye ubufasha bwawe birihutira. Your husband right now. Umugabo wari hehe none? Where is he? Yagiye mu kazi akorera he? Umugabo wanjye akorera Brent Vista Medical Center. Okay, what time did he leave here this morning? Yavuye hano usanga Philips ngwino urebe hano. What the hell is this about? Ibice bijya mbere mu bafite ubwoba polisi namuteye n'imbunda. Madam, don't want to hear this in front of your kids. Ibyo dushaka kubwira ntago dushaka kubikubwirira imbere y'abana bawe by'umugabo yakoze. Burn victim. Some guy doused an attendant at a gas station, lit him up. Umva imodoka yarana puba ibonye ahantu kuri station kandi umuntu akora kuri station umupompiste baramutwitse. Ahita bazamuka mu nzu y'umwicanyi. Foster's office. Dore office yuriya mwicanyi Foster. Uriya mwicanyi washimusa afite aka office mu rugo. Kind of look like our PR. Karakana k'agakobwa neza kamanitse hano amafoto yako neza kenda gusa nkuriya bashimusa imisatsi y'umweru k'akazungu nta mafoto amanitse hano muri office yuriya mwicanyi hamanitsemo ifoto y'umukobwa usa nk'uri uri muri buto. Hano handitseho utugambo tuvuga ati mushiki wanjye sinari nzi ko wagenda kuriya cyangwa se wapfa kuriya. Attack 43, please. Katururi. Attack 43. Attack 43. But she's not responding. Pierre aracyari ku murongo ariko ntago ari kuvuga. I don't know yet. Hari amakuru mfitiye wapi? Bebe mwicanyi dore hazanye umukobwa amuzanye mu mashyamba. Ni umugabo muzima utuye mu rugo rwiza ufite umugore n'abana babiri ku buryo uvuga turiya mugabo ari seri yarubatse ahubwo mugasanga murakeka za nsoresore zirirwa zisindiye ziriya nta ribi ryazo yabi papa do uyarebye mu mufuka w'umukobwa abonamo telefone turashize arebye telefone abona umukobwa amaze isaha n'igicahamagara. Jordan we ndacyari hano kasi ceceka abona umukobwa yamuteje leta ishyira telefone ku gutwi ceceka yari kubumva umukobwa yari yahamagaye kare. Uyu mwicanyi ifoto yarayireba n'amazina ye n'ibimuranga n'ahatuye byose barabifite kuri polisi. Yagira ubwoba binora ceceka. Michael izina ry'umwicanyi ibaze kuba uri umwicanyi uzi ko nta muntu wakubonye ushimuta ukumva polisi guhamagaye mu izina Michael Nico arikanga. The police know who you are, polisi zi uriwe Michael Foster we turakuzi. They're at your house right now with your family. Ubu tuvugana famiye yawe iri kumwe na polisi ni wawe twahageze n'abana n'umugore. Ninde tuvugana? Mabuje ari kumva. This is 911 emergency. Ni 911 and we've got nimero ya polisi. Ibikumwe byawe twabikuye habereye icyaha bivuze ngo dufite n'ibindi byatugushinja. Amahitamo yonyine ufite ni ukuza kuri polisi ukifungisha. Karaba ko wagabanirizwa igihano. Michael listen to me. Ndagira ngo nyumve telefone na nubu ntibari kuyikurura ngize. Hurt that little girl. Uwo mwana w'umukobwa ntumubabaze ntumuhemukire. Do not hurt that. Uwo mwana w'umukobwa ntumugirire nabi muri kagende. You don't have to do this. Bino ntago ari ngombwa ubikore. Ntago ufite kubikora. It's already done. Zabaye kare byarangije kuba. Yese yibuka no wamwicanyi wigeze kwica kana kagakobwa kamwemeze nkawe ari we karaburije. Nawe yaramubwiye ngo yikwica umwana. Umwicanyi arabubwira ngo nubundi byarangiye. Neza iri jambo n'ijwi rivuze rimeze nka ryarindi ry'umwicanyi w'ubushize. Nyagasani. Wese abitekereza. Uyu mwicanyi ushimusa uyu mukobwa neza ameze nkaho ndi washimusa ubushize. Wese haguruka. Avayo.
Zan. Foster. Michael Foster umwicanyi. The same man that killed Leah Ni Templeton. nawe mwicanyi wishe Leah Templeton. The same man. Niwe mugabo umwe. Same man. Ni umugabo umwe niwe mwicanyi umwe wishe na kakana kagakobwa ubushize naraburije. Ni umwicanyi umwe. Ahise abyumva. Adam 16, we lost the trace. Adam 16. Ping was off the tower and Telefoni ivuyeho mugerageze. Telefoni buri ahitwa Santa Clarita. Sasa yarebye ifoto imanitse hano. Look, just tell me where you think he may have taken her. There is no. Umva umugabo wawe yabajyanye he uriya mwana. Umugabo wanjye ntago yakora ibintu nk'ibyo byo gushimuta abana b'abakobwa. You have no. Bya bindi abagore mu bamuzi ngo umugabo wanyu ngo abayagiye mu businzi no mu ndaya. Abo bagabo wanyu hari igihe babagiye no kwica abana b'abakobwa cyangwa kubashimuta. Muzi ngo ni buraya babagiyemo nabe nabwo bajana umugore yana ari yatse ziri kuvuga umugabo wanjye ibyo bintu ntiyabikora n'umwana mwiza no mu mudugudu baramuzi. Right. I have a right to arrest you for. Mata nawe dushatse twagufunga kubwo kubangamira ubutabera. Iyi nzira hagana he manitse muri ofisi y'umugabo wawe. But where is it? Aho umugabo wanjye yakuriye. Iyo nzu yarahiye imyaka mike ishize. Burned down. Nzu yarahiye. Hey, what about this cottage? Karakazu kandi kari inyuma se gatoya. Behind the house. Karaka inyuma. Ours. Nakacu. What do you mean it's yours? Uravuga iki ngo nakanje? What do you mean? Nyirako ninde? We own it. Nakacu nje n'umugabo wanjye. Umugabo wanjye amaze iminsi ari kujya kugasura ngakavugurura. Yeah? Umugore yite yikanga. Umugabo amaze iminsi ajya kukavugurura. A girl may die if you don't help. Nutadufasha umwana w'umukobwa arapfa. You don't want that. Kandi ibyo ntago bishaka. That's where it is. Tubwire. Just tell us. Iyi nzu iherereye he? Iyi nzu iherereye he? Hey, I'm 16. I need to run a. Twasize amaze kubarangira. Unmarried 25. Umva hano hari plaque y'imodoka ndagira ngo mudufashe muyikurure. Umenye imodoka ibaruye kuri. Ibaruye kwitwa Melinda Foster wapfuye n'umwana w'umukobwa wapfuye. 1765 Oak Creek. Yari atuye misozi ya Santa Clarita. Rita Hills. Amuhana adresse zindi n'umuhanda n'ibiki. Supervisor of Brent's business says he left before noon. Hey, I'm 16. Contact. Adam 16. Commander. Hamagara komanda. Tugiye gukenera umusada n'ubundi butabazi bwose bw'ibanze. Iyo mwicanyi nk'uko yateye polisi irahaguruka. Yeah. Foster. That's the same guy that killed Leah Templeton. Uyu mugabo muri kwiga Foster ni nawe wishe Leah Templeton. I'm absolutely sure. Urabizi neza ndabizi 100% nabimenye. Careful. Mwirinde rero. Bivuze ngo ni serial killer. Nakubwiye ngo bano serial killer bafite ukuntu bica mu buryo bumwe. Si mwamubonye ni hasi nabibabwiye. Yakomeje no kuri ifoto y'umwana w'umukobwa wapfuye. Uburyo bamushyinguyemo ahantu bakaza kumutaburura. Wamwicanyi ubushize w'amezi 6 ashize. Police kuri ya nyubako. Barinjira. Rebe binjiye mu nyubako ubona barategereje bumva amakuru avayo. It's empty. Nta kintu kiriyo. Foster nawe ahageze nta n'ikimenyetso cy'umukobwa yuko yahageze. Figured out we were on to him and he never showed. Ikindi namenye ko turi kumuhiga ntago turi buze kumubona. Alright, everyone, let's clear out of here. Mwese mureke tuve hano tugende. Icyo nshaka muri uyu muhanda muhashyira amabariyeri nayagira imodoka iva kuri uyu musozi cyangwa ihaza mutamenye ni ibiki. Uyu mutkura murya nyirabuja avayo. I know. His name scared him off. Namagabiri amwicanyi mu izina byamuteye ubwoba. Oya. And he would have discovered. Telefone n'ubundi yari yayibonye yaragiye uko. Maddie, the trace confirmed it. No, that's not what happened. Ariko uriya musozi ni wariho niko ibimenyetso bigaragaza. He's going. Turaza gukomeza tumukurikirane. Every single thing exactly. We wakoze ibyo wagombaga gukora akoze akazi neza. And now I want you to go home. Ndagira ngo utaje kuruhuka. Ntago nataha. Quest. Ntago ndi kugusaba ni itegeko. Closure. You're not going to get it. Ntago ngiye kugumana utaje kuruhuka. Let them do their. Wakoze uruhare rwawe reka nabandi bakora urwabo. So I want you to go home. Uriya mwana w'umukobwa ntago akiri inshingano zawe. Taha nawe wiyiteho. Baba mukeneye kugira ngo aruhuke mu mutwe n'ejo azakora kandi kazatabare n'abandi. Utabara bibaho umwe bikanga undi bikanga ariko ukagira n'abandi benshi ugenda utabara. Niko mu kazi bigenda nk'uko wunguka ejo ugahomba iki n'iki bibaho. Uko rimwe mbona muri kugura abonema ubundi nkabona wagira ngo mufite inzoka cyangwa impiri mu mufuka ntimugishaka kwishyura. Iminsi noneho ubukene mfite. Naguza abonema ko. Skoro uri gukinga babiri. Mugura abonema rwose. Mugerega mujye munamamagara vuga atari koroka iyi nimero yawe n'ubundi wari uduha. Mutiriwe munamamagara mutiha amafaranga. Umwana w'umukobwa dore bamuzanye. Kimbona message vuga ngo nakiriye mutiriwe mumpamagara.
umwana w'umukobwa bamuciraho imyenda. Dore umwicanyi yasize umugore n'abana mu rugo, ariko ibintu ari gukorera umwana w'umukobwa kandi afite abana b'abakobwa. Ikintu cya mbere yaje gukora, yaje koza imisatsi y'umukobwa. Bano bicanyi bameze nk'abasazi, yaje koza imisatsi ye. Ibuka na mukobwa twatangiye filime yicana afite imisatsi y'umweru. Ikindi twabonye ko n'umwana w'umukobwa yashimuse ameze nka mushiki we wapfuye. Mu mafoto twabonye muri ofisi ye. Bano bicanyi babifitiye ibintu utamenye mu mutwe wabo. Nabicanyi bica badakeneye amafaranga cyangwa iki. Bameze nk'abari ngo kwirwanaho. Shyiramo imiziki. Baze ko abicanyi nabo bakunda imiziki we. Shani impamvu ntaririmba. Ariko byagorana kubona umwicanyi ukunda filime. Wapi? Filime ni iz'abana beza, ahubwo ibintu by'imiziki nimba ari ukubera na Satani mu ijuru yari umuhanzi ngo yararirimbaga we. Abicanyi n'abagizi ba nabi bakundana b'imiziki n'abantu beza bakayikunda. Ariko filime ni iz'inyangamugayo gusa. Turi ukuntu kiri kumukorakora, gikora ku misatsi kare kigeze no kumutwe guta imisatsi wayimenye mirangi. Yagasani cyaziritse akana kagakobwa. Mukobwa ca hano umugozi amupirize insecticide mu maso we, insecticide mu maso. Umwana w'umukobwa cisheni urebe filime insecticide mu maso. Kigabo kiza kwibyiringira hano. Mukobwa aza koga mu maso bamutaye insecticide mu maso. Maso ari kiramwumva. Mukobwa cano kinguruki. Rebe dore igipfunsi bamukubise cyo kujisha. Mwicanyi yaje. Oh, you're not gonna want to see that. Ibirimo aho ntago ukeneye kubibona. Mwe n'umukobwa ageze hano cyebonye sinzi yikangamo, yikanzemo arahamuka. Nari nakubwenga ibirimo hano ntago ukeneye kubibona. Sinzi byari birimo hariya biteye umwana w'umukobwa ubwoba. Leta zimya amatara yitakinga. Bari biki birimo. Yeah. Katurure. Hano uri kumva amajwi. Icyo nagusezeranya sweetheart. Kesi ari kumva amajwi recordinze kare yagiye yumva yuriya mwana. Bamubwenga ataye gutabyamunaniye. Kunda kureba iyo filime. Iyo filime ukunda kureba nanjye niyo nkunda. Ya majwi yagiye avugana na wa mwana ku munwa ni yari kumva. Ubu tuvugana nta telefone umwana agifite. Nje nawe urugamba turaza kururwana. Aribuka amagambo yagiye abwira umwana ati ndagusezeranya ko turi bugufashe. Urugamba nje nawe turaza kururwana. Tangiye kumva amajwi. Abwira cya kigabo ngo ntubabaze uwo mwana. Ntago afite kubikora bino. Cyumva amajwi neza. Cyamusubije ngo byabaye kare ndabikora se kangahe. Aribuka abwira ikigabo ngo ibyo ntubikore. Hari akantu kari inyuma kameze nk'akari gukubita ngo tutu tutu. Urakumvishije? Yongeza ijwi muri telefone. Ubwo yavuganaga n'iki kigabo hari akantu kari gukubita kameze nk'akabuye kari gukubita ku cyuma ngo tutu tutu. Muri telefone yavuganye na cya cicanye gifite umukobwa amagambo ya nyuma bavuganye. Hari akantu kakubita ku cyuma ngo tutu tutu gutyo. Urakumva? 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 Urakumva kuna gaki. Komeza gutekereza n'umupolisi kazi. Bamwe yakora muri office. Umuhanda wa hamwe bakuriye telefone bagasanga igera. Bagiye barawubana nta modoka yinjira nta nisuka. Imodoka zose bari kuzisaka. Hey, you got anything? Hari icyo mwabonyera? No, not yet. Wapi? Where you? Ure. Where else? Hehe handise. Uracyari muri mu mutiba. Uracyari muri hive niko bahita. Yego. Find her, all right? And we'll find her alive. Mwana turaza kumubona kandi turamubona ari muzima ntugire ikibazo. And hey. You were an all-star tonight. Iri joro wakoze akazi keza. Okay? Sibyo? Oh. Api. I'll call you soon as we get a lead. Ndaza guhamagara nitugira icyo tubona cyatuyobora. Call you then. Move it up! Move it up! Move it up! Je.
uyu yari hano byamwanze mu nda arahaguruka ahita afata imodoka. Wa mugore Jordan byamwanze mu nda arihagurukira kubitara na polisi iri kuva kuri wa musozi. Ari kugenda agana kuri wa musozi, abapolisi bari kuhava, wari kujyayo. Abapolisi bari gutaha menya babuze ikimenyetso na kimwe, we ari kujyayo. Uriya mwana hano telefone bwa nyuma yikupiye, yahababwiye abapolisi bageze baravuga ngo ntacyo twabonye. Yarahageze ahantu polisi ivuga ngo nta kintu yahabonye, kanange mpigerere. Uyu mugore menya arambiye kure umutima umucira ubanza avuga ati abantu bagutabaza ntubatabare. Abana bamagara ati dukeneye ubufasha, ukagerageza gutabara nibikunde bamwe bagapfa, menya birambiwe. Asigaye aryama kaburi bitotsi, ahuza abantu kugutabaza ntubatabare. Bamwe bakaba bashobora no kubipfiramo, abandi baragiye babipfiramo. Ni ikibazo. Rebe nyo zano rebe rebye hano aza gusaka mu bintu biri muri iyi nzu. Ari ibintu by'ibiga, ibintu bimeze nk'aho ari imiti, ibicupa by'imiti. Komeza kwitegereza, abona ifoto y'umwana w'umukobwa, mushiki wa cya kigabo twabonye wamwicanye, amafoto yari yaramanitse mu nzu ye. Arayabona ngo ni inzu bakuriyemo kera, babagamo iwabo we na mushiki we na famiye, nta muntu ukiyibamo. Arebye amafoto arayabona hano ya wamwicanye akiri muto na mushiki we, arayabona amafoto ya wamwicanye we na mushiki we bakiri bato. Mushiki we neza neza yasaga nka bari abantu uri wamwicanye ari kwica, imisatsi y'umweru neza benda kumera kimwe. Hari umupolisi wabivuze. Mushiki uri yamwicanye yice kugeraho arwara kanseri. Uyu arabibona, ibimenyetso nyine si ubibona, si umusatsi urapfuka. Gasaza kigakomeza kumurwaza, ariko uriya waje kuba umwicanye. Umusaza yakomeje kumurwaza, imisatsi yaje gufuka, umusaza yakomeza kumurwaza. Yageze hano hari ifoto yabonye arikanga. Umwicanyi yajyaga asomana na mushiki we, bivuze ngo haranashyaga. Biriya ni iki? Vayo. Yumva ka kantu. Arakumva kakabaye yumvaga muri telefone, kameze nk'akantu kari gukubita ku cyuma cyangwa ibyuma biri gukondanyaho. Yakumvisha muri telefone y'umwicanyi. Arakumva, arakumva, arakumva. Akurikira iryo jwi ryako kabuye, ararikurikira. Rebe rebe filime. Kurikije ahantu akabuye kari, abona na ya telefone y'umwana aho bayimeneye. Bivuze ngo umwicanyi afite umukobwa hano. Rebye hano hari icyo yabonye. Afunguye gutya, hasi harimo indaki, harimo n'urwego.
telefone atarahamagara polisi itimeneka. Rebe yo yumva ikintu numva imbere. Yumva amajwi. Telefone yamenetse yumva amajwi. Komeza imbere bucece yibwira uyu mwana ati urugamba turarurwanana, menya arambiwe. Urebe vayo jazana muri cicanyi gifite indake kibamo ciciramo abantu. Umugore n'umwana ngo kiba cyababwiye ngo kigiye ngo kurenuvera nga ahantu ngo inzu y'iwabo ngiki kigiye kwica abantu. Gasanga umugore yarakenga umugabo wanjye yaraye mu ndaya mu nzoga, kumva umugabo warara yica abantu. Inzoga se yazikure ako ugira Imana ukajibona atashye yisindi ujye ushima Imana. Hari igihe bazakugoba kubwire ngo yica abantu wumirwe. Tusenga uvuga ati Imana ijye imfasha ari yinywera basi ka American gin na ka United gin. Se mwamenye ko NBG yabazaniye noneho gin yitwa ingwe. Bantu mwe United gin. Uruganda rukora United gin rwabazaniye ingwe mu mugi. Mbaza ngo brand ambassador w'ingwe ninde? Ni Kadafi. Ejo mu gitondo nujya kugura ko uzagenda ubaza ati ndashaka ingwe. Wumva ukuntu ingwe imeze. Aho uri hose mu gihugu ingwe iriyo. Usome ku ngwe wumve. Mwicenyerana ariko nta kintu numva. Mwicenye ifite igitandano cyuzuye amaraso ya kera. Yumiye ku gikuta na yumiye ku buriri. Ubona kaza kareba kababara ameze nkaho ari umuntu wapfiriye hano. Aba ameze nk'uri kwibuka. Nimba ari wa mushikiwe. Mwicenye. Cyumba cyuzuye amaraso. Wa mupolisi kazi ni hari. Kuri bano hari igipupe cyambaye nk'umusatsi. Uyarebye umusatsi abona ni umusatsi w'umuntu, kumwe umuntu bamuca uruhanga no hejuru umusatsi bakawukuramo. Nyagasani. Umuntu aca umusatsi akawuca kiraza kikimuriza umusatsi w'abantu cyawuciye neza mu ruhanga kikawubika. Nyagasani. Uyu mugabo n'umwice. Bano basiriyo kiraba bameze nk'abafite uburwayi mu mutwe. No. Oya. No. Oya.
aza muri firigo, harimo imisatsi y'abakobwa benshi agenda yicuye arayibonera kibika muri firigo. Abakobwa basa nka mushiki wacyo kiragenda kikabakata imisatsi uruhanga nyine no cyose bakacyomora kikaza kikabika muri firigo. Nimba kibe jya ifilime wamubona mu muhanda ukagira ngo ni umuntu kumbagira ahantu ajya. Kizana kiza kwihumuriza imyenda ya mushiki wacyo wapfuye. Mon bebe sister do umugore yitsimbyano kiri kwihumuriza imyenda yo kica abantu kikabakuraho imisatsi. Bicanyi bari hano hanze ni benshi, mwirinde. Jordan, hey, we found the Lincoln. We ya modoka turayibonye ye. Yayitaye mu ishyamba, ya modoka irimo umurambo nyine we. Nta kimenyetso cy'umukobwa hari ku murambo wa Ranapo turawubonye. Turakomeza tubamenyesha. Police. Yeah. Rebe, turi umukobwa hano cyamuziriki. Kiza ku mwana w'umukobwa. Ubuke kigeze kumbwira kari ngo guta imisatsi yawe yandusha menyera uko cyashana yo kuyica. Please just kill me. Basi nyica bive mu nzira. Uva umukobwa. Please just kill me. Basi nyica. Why won't you just kill me? Kuki utanyica ngo bive mu nzira? Hair needs a healthy blood flow. Imisatsi yenda yikeneye. If you're dead. Nupfa. No, please stop. Ndakwinginze gitangira kumukata n'uruhanga kirukatana n'imisatsi. Kirukatana n'imisatsi. Nyagasani. Mbabare ariko sinshobora. N'uruhanga kirarukata n'igihorori kikazamura n'imisatsi. Mbabarire sina. Je! Ku mutwe. Aramwongera. Hey! Yeah! Hey! Hey! Fandekazi yarambiwe. Yararambiwe. This is so sweet, heart. This is so. This is so. Mrs. Sawa. Jordan? It's Jordan. I'm gonna get you out of here. Okay? Ninja Jordan. Inyuma ye. Kigabo. Barakikira. Hey. Rabi. Kiramuniga. Fana y'umukobwa. Fandekazi. Bayano. Kimunywesha nkiri. Kimunywesha nkiri. Nawe ndebere. Kimunywesha nkiri. Yeah. Hey. Katururi. Mwana. Ni watabaye. Mwana aratabaye. Sura arayibase. Baby. Hey. Genda. Genda. Yirukana mwana. Agende. Babyiganira ku rugi. Baby.
azamuka hano kiramufata. Kiramufata atararenga umutaru ndetse ndekura fata umupolisi kazi mugeri ku mutwe. Mu mugongo. Mu mugongo. Mukobwa gitayemo mukasi. Mukobwa yakijombye umukasi. Bebe nimwe muri wa mwobo. Shot! Quadru! Shoot! Baza kureba. Mana yanjye. Rebe. Kuri telefone. Hamagare polisi. Buretse wihamagara polisi. Wihamagara polisi. Kana karamubujije. Uyu muntu ntago twabyikurikiranira udahamagaye polisi. Ibi bintu tukabyikurikiranira mu ibanga. Uzikari byo. Tubyikurikiranire. Polisi ari n'ukuntu baraho mugiza nabe n'ukuntu ashaka umwavoka mwiza urubanza ugasanga ararutsinze. Mwicanyi yakangutse yisanga. Kangutse yisanga. Abagore babiri bakoze inama ntimubyiboneye. Nibaze ko bakora inama batanavuze. Bamuziritse iminyururu. Ya minyururu bashyiraho siparadara nk'igihumbi. Baramubana. Hano ni waba uri Samusoni iminyururu ni wayica. Michael Foster wakabaye wanyumviye kare. Bagore barakaye. Ngo Satani aramanuka agafata isomo. Wakabaye wifungishije kuri polisi ubwo nabikubwira ngo ugifite amahirwe. You're the operator. Niwe wa mupolisi babandi baba operator bita ama telefone. Nitwe. Nyagasana arumirwa. Thought be taller. Arinzi kuri muremure kumbura ikagufi. Nukubumva kuri telefone mwitaba. Please get here. Polisi raza ryari buno mwayihamagaye. Polisi? Umvisha ariko ko nabicanye baba biza ariko avuga ati nubundi nibamfatanishe bazamfunga mbeho nk'abandi cyangwa nanarokoke ntahe. Polisi. Polisi ra. Jewe nzavuga ko nagutorotse. John found me in the woods. Uyu mugore akantora mu ishyamba. Naho weho disappeared. Ko waburiwe irengero ntawe uzaho wagiye niko tuzavuga. Why? Kuki? Ntago mwabinkora. Basi mureke bamfunge. Oya. Bamuziritse iminyururu ahantu mu ndake mu buvumo bamurekerayo. Ewana hari urahaborera wicwa n'inzara umurambo kagenda ukabora. Ntago mwabinkora muri abapolisi. Nukuri ntago mwabinkora cyo cyabikoraga abandi. It's already done. Ntago mwabinkora kandi byarangiye rya jambo cyakundaga kuvuga. It's already done. Ngo ntago mwabinkora kandi byabaye birabase kabiri. Nicyo cyajyaga kibibwira abantu kigiye kwica. Nacyo barakishe cyumva uko bimera. Bicanye rero kuva bakuregera cy'urupfa rwa ngo nzagenda nyine nge kurya ikigori nk'abandi ntaribi. Keretse babambaye nkajya mbarasa. Na filime yacu nuko igenze nge banyita Rocky abanzi nago bangereranya abamenye nago bancedekanyaho. Izi filime uzisanga kuri website bita agasobanuye films.com. Hari n'indi website yaje yishyuza abantu ariko ngo y'umutubuzi ushyiramo ikarita yawe cyangwa nimero ya telefone yawe bakakwiba amafaranga ribi birimo. Website yizewe ni yonyine bita agasobanuye films.com cyangwa ukaza kuri Instagram ukatwandikira na nimero nazibaye aho hasi utwandikira za WhatsApp cyangwa ukaduhamagaraho.